soyanga I tam tak chu tunlai thil lara hian a che zongan soya hian tam tak chu dik lo oma chu ti rolin tam tak chu dik oma tlang dawin thu dik soi kan do kai ni chuan khulai in enkol na khu a fu lo na lai chu a founder puzo minga khuan bu fai min pe a tui min pe a thing min pe ni abaku engma ama tang khuan kan dong lawa chomhe ni seng mi thenham ngai kan chhungte tang kan tho khom kan cha khom te nia khu ai a hau tak ve ni chung ko har sa tak tak ta kan ni then khat chu khulai huna huan engma man sak lo keini po kan ni thawa engma man sak lo kan khulai leng khom ngot te kan nia na thoklai te kan ni ve thina ni chung ko har sa ve tak tak atang engma I turin pe ngai lo chome turin pe ngai lo khu chu mak ka tia chu ti rual chuan hnim na an 80 vel ka chu do ta nia ke mani tun ma thil an soi ni ta ma seng chome chung cha han soi tai la mi har sa tak tak om kho mina kan hen cha kho mania in chu a tha thai lo sim sim ani dal ke ji ni ta hi mi za ni borvel tai na kan voi khat ai ani ta dal tui ta tak tak hai dal ke ji khat tui chini polan tiang vel tak tak kha ani chunin a me dang ku chete te mar cha ku chang chuan fian te chan ve fian te khat temo fian te khat king lo tlem te tak tak te ni humi ku chu a fu lo ka ti chunin ai lein lampang ku har sa khop mai chunin kan tui man chung changa gon soi tai la tui ku an thei to po chu ve ni ma seng kan tui ta ku a thiang him lo ve ni hei thak ve te kan tama ringwam ti te sazu lam hei rau thak ti te bok om ti te kan tama khumi chung changa huan enge ni om jiang o kan ti khumi zat om kho mina tui tha man tur kan hen nei lo te ku chuanin pakat ka soi le du chu in enkol na lampang medical lam kan ta seng sang ni ama kan om khan sang ni le som ni pathum khan tain ka sia sakam ka ta kan chin pa e saka a thirongot mai ni kami ka all medical training ti tuang zela ku aming mer pon soi ka duwa ku pa kon ka chin pa ka ati derra ti kari runa ve mem ni ka kan kom ve ngoi ngoi ni ati derra ti run danga son tira azan na lai na thi ni chu ku afu lo ka ti chunin dam do ni seng in enkol na tha lo mo dolo ti te na chok na kan cha khom te ni sitang dam doi te thing na tang lo ni clear tu le ngai kha tu zong zong te in zawain chipai ka buk chawa du sak na sang ber kalan bok chawani khovel boina chu thushan lo ni ta sila kan ram chu nge mai po boina sang sangin min tlak buak ania kan muin kan sheve kani tunlaya kan rama boina lian ber pakhat isulian tak mai chu Tbcc boina hi ania kan riat thewangin Tbcc atangin mitam tak anon chuakhum hum mai ania hei hian kan rama ra tha a chu don nge ra tha lo chu don ti ke ni chun kan shelawa amai ro chu kan mabak chiang tak mai chu ara en tur mabak kan ne ni ti lai hi ania engpo chuni se Tbcc boina Mizoram Sorkar le Kohhran ten mo phurna langam te se ti thu pui manga Hriata Chhangte thu po se hi kan ngai thla ho le don ani ole tuna chuan Tbcc boina Mizoram Sorkar le Kohhran ten mo phurna langam te se ti thu pui manga Hriata Chhangte thu po se hi kan ngai thla ho le anga chumi zo chuan comment section lam kan en ho le don ani tuna ilongai thla ang tun naya Tbcc a boina namen lawa chuak chuan effect dom lo tak tak kan khotlanga anei chome ka tuna tak phei chuan chutia Tbcc in dem na emo deu sona atona sat chhotak emo wang chuan Tbcc en kol tu pa chuan ati taw ve ta hlau thunga abikin an chungten in tiam kamna nei masathlapa an ron dalu te ni lo kan police emo excise force tele oemeten local taka khom khei sanga andalu ho te chu adu du chu aphal tarup mai si Tbcc boina chuan hung thalo ala nei kal zel ri don ni in alang tamai si
khonge kan Tbcc Buaina chu YouTube channel kaltangin bikwal ve te ang miang Mizoram le nam kan lo in ti mangai edik veluk lak to si ti in ka thir kola chuta chuan he anuya video hian kanuk a khoinat berwangin karonda chuak react veta ani atia heta hian pusiata hian mun khat chau thlir lowa YouTube channel sang kha thira chuta chuan anuk khoi ber kha aron react don chau ti na ani chuwang chuan pusiata hian site khat chau enemo khakan ti palang ti kha hloma site sang en nuwa anuk khoi ber tu kha aron thlang chuak ti na ani chu he video a tlangwal pali te hian thudik plain truth an soi ni in ka muwa Tbcc har satna shom em na te po chu a en kol tu pa chau dem chi ani big lo ti chu a chiang renga Sorkar state le central atangin emo char chemo NGO watangin fan amumu malbik si lawa edix ho en kol natur infrastructures thazok ele bar pa ngai taktal peturin Indian rupees anei vak bik lo ani mel tin hetia alandan maya po Sorkar central emo state Sorkar thunei tu tene na tangin hetiang riman rehabilitation center guidelines strict tak zom thapa siam le enkol ani bik lo ngei karing ngala dananga din le register thlap chuni se heti loi hian kan boilo topang tipo karing ngal Tbcc ang tho hian Mizorama kan hom tam berte hi Sorkar thunei tu ten anvil inspection and monitoring an nei thalo emo nei ngai lo ti achiang engwang po in kan Mizoram Sorkar mol phona ani shim in soithiam tumchia kangai lo bur aron tiani Tbcc hi kumsang ni panga din nania kumsom ni mel tuna chuan mutareng mai ani pusiata soyang hianin Tbcc hi Sorkar thunei tu te hian kumsom ni don kha an lam chia to ni na langa inspection and monitoring phe hi chu an nei pui ngai lo shim ani mela minister te chuan amimal ang chuan an zukkan ve zawemo an donate ve thin ni na langa state Sorkar pumpui ang ero chuanin khati chung zong khanin an boi pui ngai lo shim ani mel viawani chu ka hriat thiam ve dan ania engwang po in kan Mizoram Sorkar mol phona ani shim in soithiam tumchi ka ngai lo bur ati mi mai ni pusia de hian ole chiar chun zamang he video a tlangwal palite police excise le OMA ten khom keisa andalu hote thu soi hian min ne mange chhungte belbul tur nei mu mal lovin anin rehab na hun a sheom em boxi zalen nadar lori thut chu lom le phur ema man chang kai via tu nuwa chuan om thatemo om pa ngai ve deuh an ron tum veran ran laya musit le diriam taka an mizo Christian unau te ngoin civil society kan khotlang nuna om ve phalo thin rik taviau ni oma kan lo tong khuma anril ru na ngoi khan ka ke ariu crew avatina em mizo te jinga chutia hanin musita hanin deu so theitur bik tunge omle Kohhran chona Mizoram chung le pona nam dang ring lo ram thim kanin ti ve em laya hetiang taka Mizoram chunga ngei kan unaute kan then oma kan veng khuwa a Christian chung ko ni veng ei si anti sa ril ru le tharau lam hrisel taka chanpuya chandam tu le mason ngai ngoi te kan ve ka nemo veilua lo ani ngat chuan Mizo Christian ni hi avawan duai thak don em nam dang kan ram thim vea kan ring thar te hlei hian min musit ngotin apiang thar fu te phei chuan kan Mizoram berpo chu minwa muram thimin minwa veile draw em o kan mong kan hlim sang hle tina ani zokang Kohhrana kan tholom tam berte po hi heng ho mi sonatan hian imang war ve tong umiang mole Mizoram Sorkar le kan Kohhran hote helam kong home mission nulathim em lam zok hi chunglam po khian veima saturin min autor tur covering em kan ti sa ril ru le rawlam te thlengin changkang hrisel le mason ve deuh zongin state Sorkar le Chhangte han changmo te ukhai
chuti lain lalpa kan pathian I hmangai Mizoram le Nam hian min lo hriat thiam le zuai kan mamo hri dawn ani o please sin I thu oi tura I ke pha ma a thinung le ti tak mewa tlulut sup turin min pui mol bokang che Mizo Christian ve te hi zong I ngai dam le ngai na thiam kan lamamo ngun deuh hri chu an ni e tin hetiang lamdan es paru lovloma mangmu mal lova homa kan da lu tur terem ti na emo du thlan netel lowa kanin da pop ngot zelani chuan India rama criminal offence serious tak section 127 BNS wrongful confinement hi kan lo hok reng theiania film khur le zual tongu ole hei English si aron tel le mau mai thin sia chialo theini si lo waron da meu chuan thiam lo tak chuin kan chiar le mai nge wrongful confinement whoever wrongfully restrains any person in such a manner as to prevent that person from proceedings beyond certain circumscribing limits is said wrongfully to confine that person. Punishment: whoever wrongfully confines any person for 10 days or more shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years and shall also be liable to fine which shall not be less than 10,000 rupees. Atop nan prayer atia kan Tbcc ante u adamatha dangte le in unaw Mizo Christian Indian tribal dangte ang bokin ikal sual thayang bokin ikal dik thayasin chunglam en ngawin Mizo tlangwal dik tak thinlung puin kong dik chu zo ngau tong cheu mi ten an mudan cheu emo an soidana chewa boilo bokula pathian ro puinan kan Mizoram le namtan talpo o amen atiani aziak chale mai Hriata ti chuan hemi zolama chuan comment section lam kan hoidon ani amma sabira chuan Christian Stifler Hian tangka hi poimo tlatani Tbcc Hian tlinlo na tam takan neyang an thiam lo ani vek bik hian ka hrelo atiani muante haunar hian ithlir dan hi thilni dan tur dik ni in ka hria aponga taka tran buremo soisel ngal viau ai chuan ithuziak ang hian a trobul fu se atiani chale mai bokte lian thung hian ngatinge Tbcc nei tupa hian Farm Sense Society a registration ati lo tlat hi ka zona ani Kohhran le Sorkar kan dema Tbcc a hian enroll turin kan soiluai hi adik berem adin tupa ber hian malak puya enroll turin angen to em Sorkara in register du lo ania Sorkar enroll lo tura ama du dan veka enkol adu zok wanga in register du lo ani zok lo mo Kohhran po a enroll chiam arem lo bok ti hriat tur Kohhran hi amadin center ni lowa a enroll vak ngai lo inmate te hi Kohhran sang atanga lut denomination sang om khom an nia Christian lo thlengin an omang chutiang hmuna chuan anei tupain asomani lo chuan eng Kohhran tan po enroll chi ani lo ti hriat thiam lo tur om lo aron tiani chuan aziak tupa hi atongkam inti thiam over lulak kwalvel thin dana hian ram inti hmangai thang huam tumain drama script writer lotling ni tumjok se ama kwa enjok karing aron tia e khai etianga min thei to pa an ron zia thranem ngaina thuhla tianga ron zia hi chu hetia ti chi hi ni lowa aziak tu ten hun le tha sengin thei to pin an ron zia ka chu kenin lo soi se lo ram kha ami zo ji om mange FBI hian kan ming inda dana hi kan du da ma thina ka soi sel pha po ani lo nain kan ming dik takero da ngamila chu alomo motang ti kha kan soile zoi tiang ole zo ti hian kan ram din mun hi avei om tak zeta Sorkar Kohhran NGO chanrola beipui thak tak zeta hunta arui hlolam hi boipui viau maila demand om chung chuan supply top down lo edik zong hi khungkhom top afu berin karing chumi chom tur chuan Sorkar Kohhran le NGO chanrola ngai ta ni in ka hria aron tia thania kan hriat dana ka kan pha kang tok ka kan comment kha
aziek tu tan po a hlotin na zel ni in ka hria Benjamin pachuaw hian Kohhran mala ti chi po ani lo mai thei rui hlo ngai rual kal khom ta chu in ri grab chang le thina thlen chang awm lo thei lowa vui mui putok anom don nen thlawang hauna deuh social media hero an lo om bokanga Kohhran in beina a hring chuak chiam ve thei ron tia Ronald Sai hian Tbcc om lo ta se Jordan Center po Sorkarin aran thei silo ron tia lal zabia ka hian kan ram din mun hi amang an thlak tak zet alung chiat thlak tak zet ti bakin comment ngai na ka shelo ron tia ole atop na beratan chuan anonymous member 636 kan ming te hi mak angreng thin khopa kan chiar thiam lo lek zel maya engpo chuni se spelling mistake om nola ka chiar sul palani chuan min lo rethiam sela ati taw po aniemi atin lo ngatinge aran ti in an pet luaya atin bak anda lut boxia dan lowinaran aum luitir chuak tur chuan kot le kha ngai te an tia om luitir na dana nei lo an tia an du thlan nain a chuatira tam tak tin an sel na anga ne taka en kol tur chuan asumin atlin silo chuan chu then tira ngai boxia eng poni se danielan puzo minga akom na kha en vereng rengte side le lam chi ngai thak chu a fu lo atiani ole khati zong kha tun chuma karon ti chu thei chu lo ni le tamai sela thlir tu le ngai thatu zong ten kongai takin comment section lama kan hmu dan le ngai dan te min lo talan sak le clear tur chewin in kongai na karon ngen chewani like comment share te tin min le subscribe lo poina min lo subscribe zel tur chewin in chan puina karon dil tak mewani e